سلاف بینەرێت تێژا ئەف دەمە و هەمی دەمێتە شاد بن پێ خوشحالین جارێکا دی ژوانێ منی بوو بۆ پێشکێشکردنا خەلەکەکانی ji بەرنامێ ئیکونومی بەرنامێ ئابووری لە کەناڵێ بادینان سات و هەروەسا کو دێتە پێشکێشکردن لە رادیۆ بەدینان لە دووکێ خوشک و برەن هێژا مە vê xelekê da rastî me viya terxan bikin bû babetekê gelek giring ew jî ku Avroke berdewam et nav kêşe û hevkêşa aborî da Avroke em yê nav da jîn û berdewam e bû mavê pitir ji 3 salên borî da ew jî hokarê nizimbûna bahayê petrolê li bazarên cîhanê herçende ku çendîn xeleka da me amaja pêkirî ku کاریگریya nizimbûna bahayên petrolê li cîhanê gelek karîgeriyeka silbî hebûye ya nerênî hebûye li ser rewşa Iraqê û her wisa li ser abûriya Iraqê û Herêma Kurdistanê lê tinê kêşe evenîne ku tinê bahayên petrolê nizim bûyne belku kêşeket hebûna peykerbendiya abûriya Iraqê û Herêma Kurdistanê da ye ev abûriyet ku heta nûke neşyayne ابدرستي السرفي خلاتي والشاشيه ادبردوان بن ونشينك وفان خلاتيا هيدي دي بشبكه سيستماتيك چارەسەر بکن بوی چندێکو الابوریه عراقی دا اف کاریگریت و هیدی کم ببن اف عنوان محل بجارتی خوشکبران جوا کونگ سر شاشید بینن او جی هوکارن نظمونا بهاین پترول هکر ام عبدالرسی الوی بابتی بنیرین دی براف کنیه کو چندین کیشه و تواران و یا گریدایا و هر چند اف توارجی ایکشوان بابتی کو افروکا گرم کو چندین ولاتن دوره افروکا توشی و مشکلات کیمیا و کو بیشتر دهاتن پترول بوینا اش انجام نظمونا سعر پترول و سعر نفط البازار جهانی دا آیا ولات جیران و ولات دور بری ما حتی چه حد شاین استفاده وی که کن کو خلطی و چوتیت آبوری چارەسەر کن بوی چنده نکفن البن کاریگری بردوامیا نظمبونا بهاین پترول و آیا چه پیتویا بهت کرن کو افروکا افولاتا بشن خول کیشه نظمبونا بهاین پترول خب دنا پاش و آیا هوکار راستقینه الپجوی بلنبونه چی بون دا ام بشین بشیوکی و کو بشین بابتیانه اکادمیانه السر آس نافخوی و السر آس دروی هر دو فاکتورا شروع وکیم بینه تیجا اکرم ساکنه السر و کو بشین دابش کرنا جهانه یا السر دابش بونا پترول السر ریه عردیم وكو الفيشا شيء دا بينن وكو الفي خلكي دا بينن دي برخ كيني كو افيدا كاب شواكي بجلك جواز هاتي دا باشكرن سر اسي دنياي چونكه روشالات ناوين حتى نو كامشين بيجين 56 صدي افروكا نفط جهاني افروكا يال دبر روشالات ناوين كو اوجي حقيقه امشين بيجين كاريگري كم مزناهي السربريار سياسي وهر وصار سربريار حكومته لدبر روشالات ناوين بشينجي دهتن امريكا باكور 16 صديه و اورو اسيا 7 صديه بشينجي اسيا واوقيانوسا 6 صديه وافريقيا 9 صديه ودوما كان نافراس وجيريا امريكا لاتين كخول مكسيكو وبرازيل وشانين ولاتي ديد بينيت تقريبا اكس صدي جنفتي يا لوي دبري هاي لورا كان بريخو كاين خوشكو براين هجا افروكا روشالات نافين 56 صدي نفط جهان الخود جريد يعني كواتا كاريگري و گرنگيا جيوبوليتيكيا دبر روشالات نافين دي هر ميتوا حتى چندين سالن دهاتی دا و کاریگری‌ها ولی سربریار سیاسی و هر وسا بریار و اجندای نیف دولتی که افروکا کار لسر مثلا پترولیت کن و هر وسا پترولی و کوچکی که بکارتینن الدجی هفدو لورا زێباری وێ چندێک و ئەم شین بێژین ساڵێن هەفتەیە و ساڵێن هەشتەیە ڕێکخراوە ئۆپێک دەمێ وەکو کارتەلێکا قەوی یا پێس شیا احتیکارێکا یعنی مەزن بکاتن سەر بازانê petrolê و herev çende jî bûye hokarê wê çi êkê ku berdewam bihayên petrolê zêdebûnê daye
اجبلي كو كان درفت و كان محطانه بيت او جيل صلاة حفتي ونهي وصلاة وكم شي بيجين حشتي وششي والشر كان دافي دوي كان وقتك كانكو كان محطة كتهينكو سعر نفطي هات يا خوري اگر نه کم ساکنی پرانیا جاران بهای پترول زیاده بوی و وان ولات دوره ولات خدا نفت اف ثروت و سامان پترول و کو بیشین کفتیا بردست لجی داخلی کنش چین استفاده که وصل بکن لورا پشتی وان سال هفته و حتی نو که گرینگی که مازن مثلا توار دولت ملکانه و دولت رعیده تدانن که آیا دولت نفتی بو چی نشیای حتی نو که آس خوشگذرانی و آس رفاهیت بو خلق خدا بین کرد چون براسیه و کشک گلک مزنه الوان ولاتت کو حتی نو که نفت دهات درکرن از بانا کم شوان دولت کتل دستان بونن اگر نه همی دولت دی نشینه مفاهیک علمی و زانستی جه پترول ور بگرن بلکو الهندک ولات جی اف پترول یا بیا جه مینتی و نهامتی بو خلقی وی و خلقی وی جی خوازیارت وی چندینه کو چجارا نفت ادناف ولاتت ودا نباید چونکه بحقیقت یا بویا جه دردسری و مینتی بون ولاتا لورا خوش کبرن هجا اگر ام ساکین وکو یدک پترول الجهانه افروکا کو دابشبونا و کاریگریا و سربریار سیاسی بگمان بماوی که گلک دریش دمین تبا و از بارد کم کو الدیف شروع وکنت آبوری اف نفتا هر دم مین تبا وکو چکه که کاریگر چونکه سال هفته و حتی نو که بردوام ولات بکاربر و ولات مزن حولا و چند دن کو بردوام بدیل و الترناتیف بو نفته ببینن چه پیش خصنا طاقه شمسی بیت یا هیزا ناوکی بیت یا وکو بیشن وزه و پاقش بیت لی حتی نو که نشینه کو بدیله که مزن و بدیله که کاریگر ببینن بو نفته کو رول خواه بیتن سربازان جهانه دیسا کر ساکینا ریجه دابشکرنا یدک نفته خوشکو برین هجایت کو گرنتی کری آنکویت موکد السر جهانه وکو عمد بینین دبرو کنه دیسا روشالات ناوین 61.5 تیتن پشتنگی تقریبا امشین بیشین اوروپا دیتن 12 صده پاشان افریقیا 9.7 امریکا ناوین و جری 8.6 و امریکا باکور 5 صده و آسیا باسفیک 3.4 صده اوه دابشکرنه کادیه یا کو افروکا ام بره خود کنه سرجم یدک جهانه کو ام همیشن بیشین وکو که خروکرنه که بکن ده برای کنه کد بیتا وکو بیشین 1208 هزار میلیون برمیل الوکو سرجم یدک جهانه افروکا کل بردست البردست وان ولاتا و وکو نفط وکو بردوام افروکا کاریگری خواه سربریار سیاسی سر علاقات نفت دولتی سر پیوندی نفت دولتیت آبوری دنا براوان ولاتان دا هکا ساکین ریورا وکو بیشین او گورانکاری و ریدان چه بوین خوشکو برای هجار سالا شسته بگره و حتی گهیت 2016 ده برای کنه حتی نو که پراسی بهای نفته و گورینت مازن چه بوینه السال 1906 هکا ساکینه 1906 بهای پترول برمیل $2 بون الگل دامزراندن اوپک سال 73 پشتی کو گماروی ولات عربی پیدا بود سر و شاوا و عربا چک وکو بیجن نفط وکو چکه که بکارین دجی اسرائیل بوان ولات کو پشتوانی اسرائیل کن اکثر بهای پترول بو $11 السال 79 بهای پترول $40 بون الدم شورش ایرانی و انکو شورش کمار اسلامی و خمینیات یا سرحکمی السال 79 بهای برمیل گشت $40 السال 86 بو $9 بو چی بو $9 الویر رکوده که مازن چی بو 86 ولات جهان آسی و جاندنا و آبوری گلکیم بو کارت به چنده که آسی داخازی سر نفته گلکیم ببیتن بشت انگل سال نوته بو $42 الشارکان داویه که و داگیر کنا کویته اشلای رژیم صدامی ولی وقتی و پشتینگی هلبون آگری شرکویتی
اول وكو بيجن 82 دولار بهاي برميل بترولي بو الصالة نوتو هشت قيران ولات آسيوي وقت تشيبوي أفضل بجني الأزمة الآسيوية أو قيران آسيوية وتشيبوي أو شابولا نزمونا بهاين بشكو درافين وان الوي وقتي الولات جيريا وشلات آسيا وكي ماليزيا واندونيسيا وتايوان وولات دور بريوان دي برق كي بهاي بترول جالك إن خارب 9 دولار السال 2003 جارك دي دم ولات تشينيت بيتا دوام بكاربل نفط الجياني بهاي بترول اكثر بو 23 دولار ال 2003 تجروا خاندنا رجيم عراقي والسال 2008 بو يكم جار بلنترين آس خوتو ماركر اوجي جشتا 147 دولار پشتی او وجاندنا که مازن چه بویل آبورین جهانی دا بطایبتی پشتی که 2003 و ولات چینی آنکو الصين بویا بکاربر دویه مازنترین اقتصاد آنکو دوام مازنترین اقتصاد عالمی الدوره بو کاری و چنده که باهاین پترول گلک بیت خار اوه بردوام بو خوشکو برای نجا حتی گشتین 2014 و 15 و 16 دم سال 2016 نزمترين برهم وكو بيجن عاتيتو مارك نزمترين سعر اوجي باي بترولي جشت 27 دولار بشتيكو برهم ولاتن اوبكي ودرفي اوبكي وشاندين ولاتا نفطات اكتشاف كرنو ديتن تشكي هر سال نوتيفا حتى جشتي سال 2016 بردوام ولاتن جاني تشو ولاتن اوبك بن ان ولاتن دي من بردوام طبعا كار سروي شانديت كر كو برهم خوزيدا كان سر مستوى الدنيا وسر مستوى الجاني لو وقتي طبعا وكم مسألة عرض وطلبة وقت بيني الاستي داخازية كمترش استي نشانداني وكو عرضي او عرض بترولي او نكاي كونوكا وكو تخمه وكو ازدحام شكل سر بازار الجهاني دا ونفط جلك زيادة ابوي مشابوي البازاري دا بويا او كاري بچنده كو هدي آسي دا خاصي كم بيتو و بگو من رنگ ودانه که راسه خواه سر نزمونا باهای پتروله السال 2016 کنو که دهین سوی بابتی بدریج جایی دمی رێکەفتنا ئۆپێکی هاتیەکردن بۆ ئەوەندێک و بشن ملیونێک وەکو بژن 800,000 بەرمیلە ڕۆژانە کێم بکەن ئەس دیف حەسا پشکە ئۆپێک پشتینگی وڵاتین دەرڤەی ئۆپێکیژی هاتنە سەر خەڵی ئەوانژی بڕیاردا تقریبا 586,000 بەرمیلە کێم بکەن بۆیە چەندێک و کاریگەریە خۆیان بیت یا پۆزەتیڤ سەر نزمکردنا وەکو بژن سەر بلندکردنا بەهای پەترۆلێ جیهانێ اش بلي في كيجي كوب منها وكو كارتلاكي وكو ريجريا النفط كافرا يا امريكي كو دير خلاكا بيدا دي خلاكا تايبر سر نفط كافرا انكو او بيجن نفط الصخري بيشكيش كاين بيشتي كو امريكا جي هدي ابر هم يخو زيدا كلي نفط كافرا وهدي دي روجانا تقريبا افريكا جشيا حدود 6 مليون و100,000 برميل روجانا برهم تنيد افخر يا ابويا وكاري بيشنديكو اف لعبه نفطيه ببيتا لعبه سياسيه دنابرا امريكا واوبك وتايبتي السعوديه وامريكا وكمارة اسلاميه ايران دا چونك السعوديه فيري رولك جرى كاريجر واكتيف ادجريتن في كده كوباين بترول نجا انا اسكي بلند چونك اگر ديف تخمينات هاتنا كرن ووضع ايراني هات يشرو كرن اگر بهاي بترول ب $100 ويفا افجا ايران دي شيتن جلك براب وكو بيجن پرپیدان برنامه خوی ناوکی و چک خوی نووی کتن و چندش طبعا ندبر جوان یا سعودیه و ولاتن روش آواده يعني كواتل فيري خوشكو برين جا لعبه سياسيه بردوام مدنا براوان ولاتان دا بو چنده بشن المحاربه اقتصادي وشركه ابوري الدجي هفدو بكن والفيرس طبعا عندك ولاتن دي بنا ضحيه وبنا قربانيه ویار یا سیاسی و گما سیاسی دنا براواندا و بگمان کاریگرین خراب تایبتی سر عراق و چندین ولاتا هبویا خوشك برين جاكب شويه نقشه كاريه كساكن طبعا بهاين برميلا بترول بگمان سال 1906 حتى جشت 2017 ساكن چند تقلبات تدابو
يعني او سالن كو جلك بلن بوين حفتونه بو سالانو تيبو وصلا 2008 و 2011 پشتینگی هدی خلکمیت دایا اوجی اکش کاریگریین سلبیت کو البازار نفته بخوفت بینید کو کاریگریه که نگاتیو تومارد کرد و رنگ ودان و چنده کو افروکا اوپک بتنه نبویا قورخکار آنکو نمایا و کو محتکر سراکی البازار نفته دا بلکه افروکا الحدود 11 دولت دیجی افروکا سر گورپانا جهان دا و نفته در تینون بردوان برهمی خوب زیدت کن شوانا جی روسیا و مالیزیا و کازاخستان و جیریا سودان و و سلطنة عمان و بحرين و چندین ولاتین دیت کو نه اندام من رخرا اوپک دا یا کو 13 ولاتان پکتید خوشکو برین جا کر سعکینا آسته تیچونا در خستنا هر برمیل که نفت الجهانه که سعکینه براسی افروکا نووی ادگل ایران امضا کری طبعا ایران جاره کدی بحجم خوبه و قبار خوی بازرگانی و یه هنار دکران نفته جاره کدی وضعی برف باشیه چو پشتی 2015 آنکول پشتی ایوه 2015 و حتی نوکه اف اتفاقات یکرن دنا برا وان ولاتان گل ایرانه بو کاری چنده کو آست برامینان ایرانش تقریبا زده بید هر وکو ام وخشته داد بینین ال 2014 آست برامینان نفته ایران روزانه 1,600,000 برمیل بون ال 2015 بونه 2,805 2016 بونه 3,700,000 2017 نوکه آست برامینان عراق ایران ببرن 3,800,000 برمیل روزانه و پرانیا و نفتش تقریبا هاورده و تصدیری آنکو هنارده دومایی که دا آست و جاندن آبودی گله کم بویا چاو مگود کو پشتی 2003 ولات سینه بویا دوام مزنترین آبودیا بکاربل سرمستوی دنیای بو طاقه و وزه و دا خازیرش 7 میلیون ابو 11 میلیون برمیل روزانه زده بوی ابرو که وی مستوی دانی نه پشتی اف کشین آبوری توشی ولات آسیا بوی و هر وسا ولات وکو یابان و اروپا بشوکه گشتی ابرو که همین ولات دا ابرو که قیران و جاندن و گشت سندن آبوریه نمو و اقتصادی ابرو که وی مستوی دانی نه کو بشتن آس دا خازیر زده بکتن سر وزه و سر پتروله لو رأف وكارة دمين تبابو احتمال حتى كيمي وامشين بيجين ديف تلميحات ريخراوة وزار جهاني حتى دومايكا 2019 جي اف باجبونة شنابي معدلات النمو دا انكو رجال وجاندنو قشا صندنا ابولي دا لفان ولات الدنيا يعني احتمال كاريجريته حتى 2 سال دير سر ولات النفتي بردوام بين واحتمال هاي وكو مؤشرات ريخراوة وزار جهاني بشي سال 2019 هدي اف باجبونه چه بیتن وضع آبوریا وان ولاتا دا و ببیته هوکار ویک چنده کو پتر آس نفته بکرن و پتر محتاج جواب نفته بید و کاریگری خواه بید سر بلنبونا باین پتروله هوکار که دی خوشکو برین اجا او جی نمانا هزا قورخکاریا رخراو اوپک سر مستوى دنیای پشتی کو سالن هفته اوپک دوره که سرکی اینای وکو کارتلک اقتصادی مازن افروکا اوپک نشتن کاریگری که مازن سر بازاری بکتن لورا 2013 که ساکنه روزانه 34,482,000 برمیل برامتینان ال 2014 بونه آکو بو وقتش بیشین برجه 2.9 صدیقین بو 3,700,000 2015 32.310 2016 33.600 و 2017 نوکه 32,500,000 برمیل و کورخرا و اوپک و 13 ولاتا پکت یا هنارده بازار جهانیت کرد طبعا اف شارج یا که ساکنه پشتی 2016 ده براب کنه پشتی رکبنامه اوپک بو کم کرنا 1,800 ببرن مليونك و800,000 برميلا أفا بوهو كاري چنده کو ولاتن اوپک حتی نوکا تقریبا
تقريبا ام شي بيجي صدي بيجرياب في بريار اوبك كري وبردوام طبعا بيجرياب بيتذكرن لنشينا برولات ديجي افيت كو درفي اوبك افروكا كاريجريا خو هل سر بازاري ونشينا بدرسي تاثير خو سر نفط كان لهرچنا بيت ام شي بيجين بهاي نفتل الحدود 40 دولار يغانديا 56 دولار 54 دولار افيش طبعا دسكفت كم مازن كلام براورد كاين ادقال صالين بوريدا خوش بنين جاك ساكنه برهمو اسي داخازيا جهاني سر نفط روشانه دبر كده تقريبا ديف او بيفرين ما قلتي كو افروكا اسي داخازيه جلا كيمترا اف الكاريت شين امد بينين اف اسي داخازيه واف هلا بينين اف اسي برامينانا بتروليه لدفرين وكو بيجين همي جهاني هكا ساكنه في غافي اسي برهمي تقريبا بترج نوتو 500 مليون برميل روزانه لاسي داخازيه تقريبا نوتو 3 و نوتو 4 يعني كواتا كان ساكنه اسي داخازيه واسي نشاندانا بتروليه برهمي وكو اكنينا السال 2014 وحتى 2016 وكو اك نبويا لو را كاريجريا خو بويا كو بهای پترول بشوكي جلا كلس بيت خاري وتاثير خو البازار الدنيا بكات خالا هشته و دو ماهی که خوشکبرای جاوجی زبونا آسه برهمی نفت ولاتن در وی اوپک آد بیشتر در ولاتن در وی اوپک کینا ولاتن در وی اوپک اکم ساکنه 11 ولاتن در وی اوپک روسیه مکسیکا کازاخستان ماليزيا عمان آذربيجان بحرين غينيا استوائي وجيريا سوداني وسودان وبروناي اذا شيازا ولاتن كو امشين بيجين او ولاتن كو درفي چارچوب اوپک برهم خو هناردت كان لورا بشكا فان ولاتا جي بشتي كو هف ريكافتن چه بويد ديال اوپك واجب بريار تقريبا حدود 586 هزار برميل كان هر ولاتا كي الديف مستوى خو هاولا چند دا کو برهم خو کم کتن دا کاریگری خو هبیت السر بازاری الدوما که خوش کبرانه جا که ساکنه نزنبونا باین پترول کینا ولات مفادار و کینا ولات زرمن هک ساکنه پرانیا ولات کو نفت فروشن او که ضرر و زیان دیدین اشوانا جی کویت و سعودیه و عراق تقریبا زیانت کو گاندینا دهات نتواتية عراقي 16 بوينت وكو بيجن شاشة انكو 16.6 وكو بيجن دولار تأثير بهر برميلة كي الدهات نتواتي كري وهر وصا السعودية 15.8 والكويت 10.1 وهر وصا فنزويلا 10.2 والبرامبر ده طبعا كوريا جريب مستفيد السراكيب ويا کو بهای نفت وقتی کم بوی تأثیر که باش یا کلی سر نمو و اقتصادی 2.8 و هر وصا هندستان 1.8 و ژاپن 1.2 و ولاتن دیشی طبعا هيك ديف مستوى و استفاده بويا في چند بینه تجا عمد دومایی که بخلقا و هفتینی کومت ویا بحقیقت سر هوکار نزنبونا بهای پترول و شروفکرنا آقا آبوری یا اکادمی بدینوی بابتی وحتى لو كجي اف مستوى برميل نفط واسي بهاي النفط النجشتنا اسي طموحه فان ولاتت برهمينات بترولي وهناردات بترولي لو رمت فيها بحقيقات يعني فان وكارا شروفاب كان كافو كارا تشبوينا الدوزر و14 وحتى نوكا في چند خوشكبران هجا هنا دومايكا في حفتيه حتى خلك كدي بجهنا فيك دي بيجنا وشاد وسركفتي